vuka udle asesidibane ku-history of the church namhlanje kusena egameni likaJesu. Ngifikelwe ngumoya wekuthi ngisakhuluma ngemlando welibandla laKristu ngifanele ukuthi ngiyithinze indzaba yaMohammed kulandzela kokuthi ingcenye yale history of the church lengikhuluma ngayo egameni likaJesu isahamba iChristianity yaphazamiseka kakhulu iphazamiswa ngemasulumane aMohammed. Ungubani loMohammed? Mohammed kwakulijaha nje lale eArabia, dalwa eArabia edolobheni laseMecca, latiphilisa-ke nge-trading, lalithenga phinde lithengise. Kwaze nalineminyaka lengu-28 lase libona lomunye umfelokati labe rich kakhulu, lashada naye lahlala naye. Kwakusiwa ngiKhadija igama lalo mfelokati. Wahlala-ke Mohammed nalo mkakhe kwasinakana 40 years wasoqala kubona imibono aze uvalivi lengilosi likhuluma naye. Lo mkakhe-ke wasuyamkhuthaza ukuthi lilalele lelo livilelo egameni likaJesu. Ngakho-ke Mohammed bantu bakhe wacala-ke kushumayela, wabhala incwadi, wabhala neQuran. Iyabhalwa nguye iQuran, but yena-ke ekukhulumeni kwakhe uthi yehla nje ezulwini yeta kuye. So bantu bakethu inkolo yaMohammed beyigcizela kakhulu ukuthi uNkulunkulu munye, ayingahambelani nabo Trinity, yona ayigcizela lo uNkulunkulu nje munye kwaphela qha, akakho lo munye. So egameni likaJesu abephinde akholwe-ke nakuthenini-ke baprofethi bakhona. Ngiko nje abekhuluma ngabo Elijah encwadini yakhe, futhi bavela nabo Abrahama nabo Isaka nabo Jakobe. Abemkholwa-ke ukuthi Jesu naye abekhona. Manje Jesu abe ngumprofethi, kanti kahle kahle futhi abethi yena Jesu ungumprofethi longetulu kwalala abanye baprofethi, akayona indvodzana yaNkulunkulu, ungumprofethi nje kwaphela qha. Lokunye-ke labekholelwa kwakuvuka kwalabafile, beshumayela-ke vele-ke nge-resurrection nakwehlulela kwebantu i-judgment egameni likaJesu. Lokunye-ke bekugcizelela kakhulu ethi ishumayeleni takhe kwakunento ye-predestination. Yena abethi ekunakashumayela athi uNkulunkulu bantu abahlelela ngqanti kusukela kade nje ukuthi laba bayawungena ezulwini, laba ngeke bangena ezulwini. No matter how hard you try, you are predestined for hell. Uzovela udoye esikogweni noma ngabe kukhona lokubi lokukwehlele. Le nkolo yaMohammed beyithi vele wahlelelwa kasekuqaleni sweni uyahamba uvelelwe nginakho emhlabeni. So nako kabe kugcizela asashumayela-ke. So Mohammed-ke laMecca nakayifaka le nkolo yakhe azama ukuyishumayela, abantu babona ukuthi uyabaphazamisa-ke leti thiqo tabo labe bakholwa ukuthi bazama kumbamba-ke bafuna kumbulala. Wabaleka washona eMedina, wabhaqa eMedina abalekela siphathe yambulala. So waba nenhlanhla-ke because abantu baseMedina bebayithanza le nkolo yakhe, bamlalela, bamuva bathi hayi thina siyayithatha-ke le nkolo yakhe. So asehleti-ke eMedina wafikela ngumqondo lothi kepha ngayifaka kanjani le nkolo yami la kubantu ivakale kwakhona le Mecca ngayifaka kanjani? So lisu laqhamuka ukuthi no, I have to have an army, kufanele ngibe nempi yami nje, le nto asinangishumayela ibe la ikhule futhi ibe impilo enkulu, so that la ngena khona kushumayela kufanele baphenduke nobe kanjani. So yabuya kuplan laba kahle, wayithatha-ke impi yakhe wabuyela eMecca wayobashumayela khona. Ngakhanzakala-ke lokuthi-ke abantu baseMecca-ke sebayemukela-ke inkolo yakhe-ke egameni likaJesu. Wahamba nje only 2 years lo babelona maqeze wahamba emhlabeni wafa, wayongcwatshwa-ke eMecca-ke egameni likaJesu Kristu. But yonke i-Arabia bese vele seyiningi ema-Muslims sebayithethe-ke le nkolo yabo-ke yaMohammed egameni likaJesu. Mohammed bantu abakethu kahle kahle isifiso sakhe bekuthi bonke yonke imibuso yemhlaba ibe yi-Islam egameni likaJesu. But-ke noma asafileki impi yakhe yaqhubeka yalihamba ishumayela ihambisa le nkolo yakhe. Bafundisile-ke Mohammed asaphila lokho ukuthi uNkulunkulu utawuthi ithethela tono tabo bonke labafa balwela kukholwa egameni likaJesu baya eparadise. Kepha-ke loyo lobaleka kabalekele kulwa alwele inkolo ayikhweshele impi yakhe, vele lawo lawo baya esigogweni-ke egameni likaJesu. So impi yakhe yagijima yangena emave nemave, yangena nje eSyria, yayehlula iSyria, yangena ePalestine, yayehlula iPalestine, baze bofika ngisho Antioch la kwakuqala ebandleni lacanjwe
nguBarnabas naPaul bafike nakhona bafaka iIslam baze benda loku west because bangena ngisho eJerusalema baliguqula eJerusalema bafaka lenkolo yabo yeIslam. Nalamuhla uthi na ubheka kubo Jerusalema uyamangala because bantu bakholelwa bangemasulumane labo bantu labo bafika wayifaka Muhammad ngalamabutho akhe egameni lika Jesu. So ke ngisho iAsia nje yonke la bekhamba Paul khona bebangena ngalinye libandla la Paul baguqule labantu babende emasulumane baguqula ngisho iTurkey lengikhulume kakhulu ngathi mina bekune Ephesus lapho but leyo Turkey le yagcina seyiphethe iJerusalem ngeMuslim ngenkolo emasulumane. So emabutho aMuhammad akagcinanga eAsia aze ahlela nje eAfrica bayithatha yonke iAfrica especially the Northern Africa bahamba nayo yonke iAfrica bayihlula yaguquka inkolo konke lapho kungena khona emaplant emabandla emaKristu uyayifika ke iIslam ingene ibaguqule ihamba nempi baze bafika la khona bewela elwandle khona bewela eSpain eSpain bahlala nje bo 8 years kodwa nje kwathi kuphela 8 years bese yonke eSpain sesingemasulumane bendlulela eFrance but ke France bathi basawaguqula wasuma lenye inkosi Charles yasukuma nje ema phaka impi yasayisigciniwe ngilabantu laba yalwa nabo yabehlula kangangoba ngisho neSpain saphaka yaso impi yabephindze kwaliwa babehlula futhi egameni lika Jesu kwasekusela ke ema-Afrika kuphela lagcina vele onehlulwe ngilama Muslims egameni lika Jesu. So le Jerusalem abantu abakethu ngifuna ukugcizelela la kuyo ngoba yayindzawo lo wawukhanza ukuthi emave emhlaba bekayivakashela njalo bafuna ukubona indzawo letathamba Jesu konke lapha la Jesu befika khona boKapenawume boMawose bobani banethuna la Jesu in eBogolgotha bantu bebahamba njalo baye khona but manje ngalo sekuphethela amaTurkey sekulukhuni ke manje ke kuya khona because amaTurkey angemasulumane. So uma ngabe wona ufuna ukutobona in yalo Jesu wakho la bebabhadariswa ke bantu labedala babhadariswa imali etinzima ukuthi batobona izindzawo labasi bafuna ukudibona kangangokuba kwaze kwasukuma lenye imonke igama lakho kwakunguPeter lebo 1093 yathi kona ifuna ukuphaka impi vele ilwe nalamaTurkey ilwe nalamaMuslim kuze isindise iJerusalem yagijima ke le ndoda lethiwa Peter yayoshona kuMuhammad kuPapa yayocela imvumo lokuthi icela kuyokulwa le ilamlele emaKristu. Papa ke wathi ke hayi cha awungene lonke live lase-Italy motivate abantu umobilize abantu labangahle uhambe nabo lokuyokulwa le nembala ke wathatha imbongolo wangena lonke live lase-Italy amotivator amobilize bonke abantu ukuthi we have to go to Jerusalem siyolwa silamlele inkolo yethu eseyithethwe ngemasulumane egameni lika Jesu. Wabathatha ke vele ke wahamba nabo ke egameni lika Jesu but ngifuna ukuvetela ukuthi lo Babeloni abeshumayela ngemandla lamakhulu aze afike la cegelwa khona cegelwa amadolo umbone asakhala tinyembeti abebesothi gangatha sifuba tishayile sifuba aqume abesophakamisa lesiphambano bese uyakhala lokwenda abantu babanale ngaphunga kumlandzela bahambe bayomelekelela kangabe ngisho ePapa yena icobo lwakhe wafika nje la athi khona bonke abantu abatawuhamba baye kuleyo mpi leyo ukuthi bacolela tono tabo batawucolelwa bonke tono tabo ngisho noma ngabe ufikele kule mpi leyo nanilwa wafike waphinga lena noma ke wagwadla noma kwabanjani noma ke webe noma wendeni le mpi le tono takho utawutithethele because wena uye wokulwa impi yekukholwa egameni lika Jesu. Wasasake emasotshela ngaba la kubo 60,000 wahamba nawo Peter but lokuwe silo sibe bangakwadi kulo bashaywa kwaba ngumtimba lobuhlungu ngaba bahamba bang 60,000 but kwabuya only 20,000 abangake fiki kwakhona nale Jerusalem manje bashaya amasotsha kwasesendleleni babehlula babuya sebang 20,000 kwaba ke hlazo ke lelikhulu ke kwaze kwafika la khona kusukuma lenye sotsha bethiwa Godfrey abekwadi kulwa abesotsha nje yena ngesikwakhe but nje wahlanganisa wabutha impi wathi ngoba Peter wehlulekile asengiyengolwa nalamaTurks le wahamba bahlasela amaTurks wawehlula yabuya ke eJerusalem yangena ke ebuKristwini baNkulunkulu kepha ke akagcinwa ngemaTurkey aphinda abuyela ngabo 1187 ayilwa lempi bapheze bayithatha la seJerusalem labuyela kubo hayi babathe emave emhlaba ke Europe yonke iyalekelela
ilekelela indzaba yokuthi kuliwe nalama-tax bawehlula khanda lathi ama-tax abesastrong kakhulu-ke lapho bagcine behlukene ngidawugcina ngekuthi bantu abakethu kwagcina kunekwebafana nje kwakunemfana nje munye kwakuthiwa nguSteven Stefane lona bantu akethu abekelusa nje atelusela nje amfana wetinkomo awase-France wathi nakaya kupapa wafike wathi epapa lo ngcwele mina ngifuna ubutha bonke bafana bale live bahambe kuyosesiyolwa lena mina ngibitwe uNkulunkulu ukuthi ngiyente le ndvu lena mani ngiyayiva nale ngatini yami lokuthi I can do it, I can help Christianity. Nembala wamvumela papa wabutha bonke bafana lo mfana ewahamba nabo iningi lalabafana beba about 10 to 12 years bahamba bayimpilo enkulu because konke la ndleleni la bebahamba khona basaya le Jerusalem bebajoyinwa abafana labanye babajoyina abafana babe baningi so bobakhanza ke baphethe isiphambano lesine flag basiphakamisele etulu bahlabela bathandaza baze bayofika ngaselwandle sebabaningi labafana elwandle ke bekuyinkinga sibatawela bathi because bebathitshele bona ukuthi uNkulunkulu afika avule elwandle njengoba avulela bo Moses hawu basi nabefika elwandle bakhanzela eminye imikhumbi yabathathi funa bawetela ngisho eJerusalem kanca imikhumbi yabathathi yobadayise bugcileni kuphi baphela abafana labanye ke bagcine bafile bafana babulawa indlala endleleni indlela yinze bancane cabanga umfana una 12 years una 10 years baphela kanjalo bafana bangefiki kwakhona lela bebasibaya khona ilokhu basibalamulela inkolo yebuKristu kusisekani bantu abakethu egameni likaJesu.